Do you speak English? Мага кыйын тил билиш. Бактылуу жашап атсак биякта калып калганыбыз уятта. Эми тамаша болсун ал жага. Тынан гана жыккан бата тану. Эми көңүлдөр дайым жаз болсун. Биздин армандарыбыз ас болсун. Америка Кыргыздын кылар иши сас болсун. Америкага Кыргыздын жүрөктөрүң ак болсун. Менин англисче маселе калганы сен күберим мач болсун. Dostlar, today as we celebrate Kyrgyz Independence Day, we honor a cornerstone of Kyrgyz cultural identity, the epic storytelling of the Kyrgyz nomads. The Manaschi and Akins preserve Kyrgyz social values, cultural knowledge, and history, illustrating how freedom of speech and expression is ingrained in the Kyrgyz people. We honor the legacy of the Kyrgyz epic storytellers and their enduring cultural heritage. May the partnership between the United States and the Kyrgyz Republic thrive through such cultural exchanges and shared values. Happy Independence Day. Kyrgyz Republikasынын элин Эгемендүүлүк күнү менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Манас атыбыздын руху бизди дайыма колдосун.